kanguye ikaze ku meza ya benshi mu maresitora ndetse no ku mafunguro y'abanyeshuri mu bigo by'amashuri. Impumuro nziza, uburyohe, aho byose ari isoko ya apeti kuri buri wese. Ikaba imwe mu mpamvu abatetsi bakora iyo bwabaga mu kurunga ibyo kurya mu birungo by'amoko atandukanye, mu guhindura isura n'icyanga cy'amafunguro baba bari gutegura. Gusa nk'uko abashakashatsi babigaragaje, mwene ibyo birungo babyise silent killer, kuko niyo soko y'indwara zigiye zitandukanye zibasiriye benshi muri iyi minsi, harimo umuvuduko, diabete, depression, indwara zibasira umutima, ibihaha, imitsi ndetse n'izindi ziri mu biri guhitana benshi kandi ku muvuduko wo hejuru. Murahariko ikaze ku meza ya benshi, aho bigoye kuburaho ikirungo cya magi. Iki kirungo kikaba cyaramaze kuba imbata ya benshi, kikaba imbarutso y'indwara nk'umuvuduko w'amaraso, kanseri, diabete ndetse n'izindi. Ikaze kandi aho ngiye kubasobanura buri kantu ku binyabutabire bigize ikirungo cya magi ndetse n'ingaruka mbi ku buzima bwacu nk'abantu. Aho kureka cyangwa gukomeza gukoresha magi biraza kuba amahitamo yawe. Nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Iyi yo ni World Today. Muriteguye? Niba mwiteguye kadutangire sasa. Ibinyabutabire bigize ikirungo cya magi harimo isukari, amamesa hashyizwemo hydrogen, transfat, iodine, salt, monosodium glutamate, disodium glyphosate, ammonium calamine, disodium inosimiate ndetse n'ibindi binyabutabire bigiye bitandukanye bidafitiye impuhwe na nke ubuzima bwacu kuri twe dukoresha magi ku mafunguro yacu ya buri munsi. Katugaruka ku kinyabutabire sodium dusanga muri iki kirungo cya magi, kikizweho gutera umuvuduko ukabije w'amaraso, hypertension. Iyi sodium ikaba iri mu bigize umunyu uba uri mu biryo turya mu buzima bwacu bwa buri munsi, sodium chloride. Iyi sodium igeze mu mubiri wacu ituma umubiri wacu uvubura umusemburo witwa adrenaline. Uyu musemburo mu busanzwe ukaba wivubura iyo umuntu ari mu bihe bidasanzwe, afite ubwoba, umutima utera vuba, amaraso yirukanka mu bice bigize umubiri ku buryo budasanzwe. Ibi bikaba byateza ibyago bikomeye ku bantu barwara umuvuduko ukabije w'amaraso, indwara nka stroke, indwara zibasira umutima, ubuhumyi, indwara zibasira imitsi ndetse n'indwara zibasira ibihaha. Ariyo mpamvu abo muganga asanze umuvuduko ukabije w'amaraso ahita bategeka kureka umunyu bya burundu, kubera ikinyabutabire kiri mu bigize umunyu aricyo sodium dusanga mu kirungo cya magi, aho bigoye buri wese kuba yajya ku meza atari basanga ikirungo cya magi. Ikibazo gikomeye ni uko usanga hari uwo bakuye ku munyu kandi akaba gikomeje kwirira amagi nkaho nta cyabaye. Niba ukibikora, aho menya ko ntacyo uri gukorera, kuko iyo warengeje magi ebyiri gusa tayari umubiri wawe uri mu bibazo. Monosodium glutamate cyangwa MCG mu mpine, ibi ni ibinyabutabire bizwiho kongera uburyohe n'impumuro mu byo kurya. Ibi tukaba tubisanga kenshi mu byo kurya bipfunyikwa, bya bindi bihabwa garanti y'igihe kirekire, by'umwihariko ibikorerwa mu nganda. Iki kinyabutabire ni uburozi bubi cyane, by'umwihariko ku bana, abagore batwite, abageze mu gihe cy'izabukuru ndetse n'abasanganwe indwara zidakira. Zimwe mu ndwara iki kinyabutabire dusanga muri magi gishobora kudukururira harimo asthma, obesite ariwo mubyibuho ukabije, kanseri, umutwe w'uruhande rumwe, ibinya bidashira, indwara zibasira ibihaha, kwishimagura, gutera nabi ku mutima, depression, icyarimwe tutibagiwe no gucika intege. Ahangaha ni naho usanga kenshi iyo abantu bamaze kurya magi usanga bacitse intege ku buryo bugaragara. Mu byo twababwiye dusanga muri magi harimo amamesa yongerwemo hydrogen, amamesa akaba yifitemo ibinure, ibi bigera mu mubiri akaba isoko y'indwara zitandukanye zibasira umutima n'imitsi,
bikaba isoko y'indwara zitandukanye zibasira umutima, kuko iyo ibinure bigeze mu mubiri imitsi yabo ijyana cyangwa igarura amaraso ava cyangwa ajya mu bice bitandukanye by'umubiri, yiremamo ibimeze nk'ingese byiyongera ku mpande aho amaraso anyura. Ibi bikaba bitera kwiyongera kwa cholesterol mbi mu mubiri wacu, hagakuririzamo indwara zinyuranye z'umutima, tutibagiwe na stroke. Iyi ikaba imwe mu ndwara zirokoka bake mu bazirwaye. Benshi bamaze kubatwa no kwigarurirwa bya burundu no kurya amagi, ku buryo adashobora kujya ku meza ntayiriho. Gusa nk'uko twamaze kubibona, magi ikaba ikungahaye ku burozi, aribwo soko y'indwara zigiye zitandukanye twavuze haruguru. Ku barwaye zimwe muri izo ndwara akaba yibanira nazo ubuzima bwe bwose, yanagira amahirwe yo kuzikira akibana n'ingaruka zamuteje ubuzima bwe bwose. Urubuga Mariweb dukesha icyegeranyo gikubiyemo ubushakashatsi ku buhamya n'ibisobanuro bisobanura ububi bw'amagi nk'ingaruka giteza ku buzima bwacu. Iki kikaba icyegeranyo aho abashakashatsi bagiye babaza abaturage ingaruka bamaze kugirwaho nyuma yo kumara igihe kirekire barya amagi. Byarangiye bashyize inyandiko hanze bise Danger, Stock Cube and Flavoring are dangerous poisoners. Akaba ari inyandiko igaragaza ubushakashatsi bwakorewe ku Banyafurika by'umwihariko bo muri Mali, bagaragaza ingaruka bamaze kugirwaho no kurya amagi. Nk'uko abashakashatsi babivuze, mu bakoreweho ubushakashatsi mu gihugu cya Mali, bavuze ko magi ndetse n'ibindi birungo turyana apeti biteje ibyago ndetse n'akaga gakomeye, kuko ku banywa ibitabi ntaho batandukaniye cyane n'abarya ibirungo byakorewe mu nganda. Niba wararetse itabi ariko ukaburya bino birungo biba byakorewe mu nganda byongerwa mu byo kurya, tayari menya ko ntacyo uri gukorera, kuko niba wararetse itabi kubw'indwara zigiye zitandukanye wari uri kwirinda. Ku baretse itabi bagakomeza kurya ibirungo byakorewe mu nganda bishyirwa mu byo kurya, abo bameze nk'abahungiye ubwayi mu kigunda. Kugumya cyangwa kureka kurya amagi n'ibindi birungo byose bijyana n'amahitamo yawe, gusa ukaba ubizi neza kuri kwiyica buhoro buhoro, mu gihe kizaza byose bikazakugaruka. Dore inama ugirwa wowe ushaka kurinda ubuzima bwawe, by'umwihariko kuri ba bandi bamaze kubatwa n'amagi. Byaba byiza ugiye ukoresha agakibe kamwe k'amagi, kandi nabyo ntubikoreshe bya buri munsi. Kandi nanone mu gihe uri kugura ibirungo byongerwa mu byo kurya, wirinde kugura ibirungo byongewemo amarange, irinda amamesa, gendera kure ibirungo birimo glutamate, byongera icyanga n'ibindi byose bikunze gukoreshwa nka fast food, biba byatunganyirijwe mu nganda, kuko byose ari uburozi ku buzima bwacu. Kandi ujye ugerageza gukora agasiporo, byaba byiza buri munsi byibura nk'iminota 30 kugira ngo usohore imyanda mu mubiri, kuko niyo wakwirinda ibiryo birimo ibirungo ku meza yawe aho tunyura hose, dufata ibyo kurya biba byongewemo ibirungo bikorerwa mu nganda icyarimwe n'ibyamaze igihe kirekire muri firigo bitari byiza ku buzima bwacu. Kangushimire wowe wafashe umwanya ukumva iki kiganiro, kora subscribe kugira ngo tubane mu makuru, ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye zigaruka ku ngingo zitandukanye. Ko ufite igitekerezo yatwandikira muri comment. Nge nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Iyi yo ni World Today. Mbifurije ubuzima bwiza, tubonane mu mwanya. Ciao.